Toria Bioria ukurukira 40188 kana inyake Facebook page ya Weru TV withirwo kiuria kia wendekia kwithirwo kiuria na Mama Digital arioja akithage gucokeria. Karibu sana. Asante sana mami. Ndongi muno nontu bo mwathani. Nkuona thongi. Ngai na amenyerete igito cio. Amen. Thank you very much. Amen. Ndenge ndokethe mutegeri riu twenderea. Ibwega sana Purity muga mutegeri gwetu ibu bwega nontu bakuthura gutegera Weru TV ndina ma utejutaniki nontu mitegerere ugafaindikana njire imwe kanengi. Karibu sana. Karibu sana mama. Asante sana. Na ndengenda kwithirwa tukiariria mantu za kumenyerana na ibara ingire skuru na kethirwa wi muciari ethirwa gika mwana okwo nikenda kombe kuthikira rwaria ruru nete no withirwa kimenyaira mwana mawende akurema na ndinya anabaitu batikubariria kinya bongo bethirwa bakimenyaga mwana muciari gutia bidii nyende inge mwana akethirwa nyawe no tia bidii ojora muciari te gukira muciari mono ja kumwetia and so nontu baingite skuru kwina na barabara boarding na kuna bangi ba day scholar na bonde no ana na bonde mitugo no area gutebo special na bangi eti kongoni and inkona kire anare barinja atwambirie na ana baria bombete kwithirwa bakioro twanturene sana kwina ana bara bethera kwa bakirwe ibo bad company of which kotemocheri wenda mono wetwa a bad company and iborota kwa sana tukariria batu gaiba bega but ana baka bethera wa thaimo ni bapati gutegero kethabe na stress all menya mwana no ethirwe agwikia kwaga nje kitumia guki akwenda kumiria na raome maybe kwe wendo agochwa ende ati ubona igetumage yaku no wethera mucheri mono kubati getumakira we na kyo my friend wendingire tuma mwankanka igwa kumara ome mwankana ende tana ranka thangika ngethirwa nkiumara nara kwena starehe cia mwanya kaba mpurwe kwani sunipige okurwa ake oruthanju mami niutuga no tuga anyway but utorekeregwe yuanonyi and so nontu bagitumakira nkona na ikaba mbetania kethe imwari mbetania muthakojo iwote umpagituma na ndeta ndere kwawe ni jinkurugirwa gankara ibai ndekwenda kuongera mantu sabi mam ibapati gutagategero mono bwega sana Purity mbere ana karibuni sana nyumbani nontu bakwithira ibura ingire skuru na kwambiriria unande muciari igo mwarimu mwana ojo kwambiria nande mwanka January akwe mwisho 23 nare ogo igwe mochi igo mwarimu mwana ojo exactly nande narua katweja kubwira kwirie ni aciari benu I mean kwiria mwana ku kwiria mwana atia gukwiria mwana ikumanisha ekeja kwithwa ugoretherwo ri very busy rira mwana arari skuru na aru akuinga na ari njeje ko kanyia gwitaita ukanyia gwitaita na njire ume nontu still na kumwana ojo no akwenda fisi mwambiri jo tamwe wingi ko una ndi wo wiji uroka balance manto jaja nikendo kombo kwiria mwana waku mwana kuomba kwithwa muciari ukithuganagia ugo no mwikite stare na gutikyo mwana ku agaga nontu kinya skuru na aria nura muithiria shopping no kamwikirie nyenge nyagategatene ko una ndi ukona je ko kipite mwana ku very comfortable lakini akethwa mwana ojo muciari kwe gintu akwaga na gintu kiu akwaga omba kurega yani kwira muciari ageta kwira mwana I mean muntu ome na nande wareketa kwira muntu ome then umenye gukethwa kwina thina na wetire kwira muntu ome niki nontu bakwithira ugo uteavira nontu mwana waku igita rionde uroka kuma ukeja na kaundu ugaroka kuma ukeja na kaundu gante gurite kila kitu na kinyumba utigintu ana bakwa bakugitate bakwaga aja ucho no bati kwithirwa we very close to your children now that barenja dai wo mwarimu wao
na nubati kwithirwo ukimenyaga ugwigwo ga keep discipline ira mwarimu arekaga au angi kukwiria ki mwana uyu ikumenya mathina jawe kana mantu jaria agukurukira omba kwithirwo kwitu mantu agukurukira na atira ono kwira na ndi kwo agacwa mucore ome nuntu ugwo tithera riku ete akamwire tumantu tule are uri akiegwa nja ya tu mutegeri wetu ukamenya utiumba kumenya akae yani akajoka jokionto bura bukari ate kana akajeja ejo ansa ire acho ire ate kwou kwiria ki mwana uju nikenda umba kumenya untu bura gukurukira nikenda nago komba kumwanza yabu nuntu gwarega kumwa mutegeri wetu ageta kuria anse uome na akerwa na erwa ikeja nayo naye na madhara jayo endo ugo we muciari wagwe ukameki sure akwina mwana uju ukumenya na ate atinda kuthithia ana iba kipo embisi purity ana iba kipo embisi na njira ya kubango gie kurita nuntu thaira utigire mwana ari free ageta kuriunga na ageta ngugi gucwa ngugi ome cia kurita kwou nandi ugwe make sure kwa mwana ku ngugi cia kurita ndene yanja na weja thairo cokerere make sure utega kethira umugucekera chaura mwarimu aeja na ngugi kirasine akeja kejotega kethe ibugitira ate ibuthiririe kwou we muciari make sure ugucekera mwana waku ngugire omwere kethe na thithirie nethero na thithirie mwe ngugingi mukipu mbisi make sure uri akwina mwana uju nikenda umba kumenya thina ciawe purity ndingenda kwe wotethio bwa kworerwa ici nikenda tukombi kwenderea ntigi kwathimura na onto bonge bora ndingenda mam kwithira nkikuriria kimantu juja ngugi nje thaira bumara aba bwitu ja tugatwarwa ngugi na tukumara na tugacoka kairi and so na umenya tebunde bukoma gwikira ire twata cameras kana CCTV ire chira chige kirote twinde tukumba ende okuga ikotegera kwinarire kwaririe mantu ja ana ja papa nya kumwaririe kugwirao ukamwarira ukamwira it is not a teboega kumara o nyuntu kona 1 2 3 onto bonge porande ngenda ikwariria igwata mona freedom nyingi nyakethira ukethirwa riria na betete tuge like kwina a youth betete maybe mission flani na ugoka muingira ukamwira gutita kwina tabindo kunu rutere rweku rutere ne rura rwa youth kwithro kiingira freedom eu ni ekurega kwithro ki interact na bange ethirwe na kaume kara ndeni nkancie kaikata menya geta university Otoka mwingira ende na ndewe gukira ukatwikia mwana akarare nkombe kumenya utetura umuithite for a very long time mangangi no jatagerete na tethro ije o kathithio ocho nkethro nge ataya ngashonu ocho menya mwana amenya na kuringwa i dunia akamenya nchi kwitha kwena heartbreaks akaewa story twari tunge akaigwa ya kwitha gukari and so mam ndingenda wariria onto power freedom na ponge bora ndingenda withiro kiariria i riria mwana kwa mwangu ge nyingi kinya kumwangu ngugi okay kumwangu ge ibwega ende kwena ngugi ukamwa aigwa kampete aure nyaburu waku nonto kethi mwana mware umwere ngugi okay tankuga ntuga niri kumenya withiro jene wero ethirwe eri ngugi ya kithara mwana mwari na wena kuigwa ngukura indra kurire ntina mantu zau eja warume eja gukamata thara neria orokirie mwana muthaka no mutumire riera sungura shuari mantu ate buiga tumbe kuthora tugita break itucokere tokethro kiumagaruka Eji ni Weru
TV. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nuje watumira fertilizer Elgon Dhabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainya ja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku Antuburia moa Weru FM 96.4 na Weru TV bawatanitana Safaricom ibakureterete mubango utarara wonete kairi jo tunukiwa dili yako inakuita Aramisi hizi antariki ya Disemba au Maua Town kuambiria thaithano mwankatha muwanja che muthenya gwatanea na mamasta ba Weru FM na Weru TV Jamatin Gichongio Dula MC Dash Captain Godi the Patron Empress Rita na mwenda H the Pilot njo tukumenyithia nkuruki igurura mubango jo tunukiwa na tukuwe mwago nkuruki kithimi Safaricom, simple, transparent, honest for you. Amwe nero tukupanganitie urobweru ari kinda tochietu Koti ya Meru kurungika rwaria rwa mbunge ya kaunti roko birengabana Kawira Gitine kiwa ruthiathite mitaratara irebatire. MCA bambunge ya Meru kuwa bakwathikira koti ende bacho kirwaria roko ingatangabana itine kiu. Gavana Kawira na mukuru wake muri abaichi utara chore 70 bakiwa ndi MCA bonde na speaker wo. Na bwa yuthi ngiri 3 kwerekana ko atoni murimo wa mukingo ndiguru egita gurikana urimo yontuko yaro. Kiri nenge nyingi watanana na oni Phineas. Imana oneje kinyathe mwanusu nkomunyithechio. Eje ni Weru TV. Ibwega sana mutegerwa Weru TV kugwatanira botwekire mubango totwarioma aratira tugwatanirite na mama digital yetu angetwa Purity Nguta tukwena ro turarire mantu jegie kumenyerana ri barenja no kethra wi mwana please karande utikire mataro ja mamu ntu mamu no kethra agigutedia no kurubu nene nkurukie bweto na imamu baba ingi and so katuigwe maoni jawe inko retie mantu ja kumenya utwariria mantu ja ana baba baeja wangu gindito kwina ana bagukurukira child abuse like okay thira mwana na gukurukira child abuse ogo no share otije for example no, maybe mwana u ni orphan na gotigwinwe na ndoka mwangu geimwe ile atikinyiti nya kurita nontu ntijimbi nkoro endo or something to be kwere wimbi nkauga ampatia onge nore mutega na kukurukira mantu za kwenyangwa kiwendo na tumbi gukora ntu you don't talk about that pute haragiza uga wi mwana atemenya kana we nthoni ja muciari kukwariria nteto ja
mam ibobui mbere tukiambiria na bo bwana baba bakwinyangu kiwendo ibobui kwaria mwana oku tumantu tumoja tu mono kuvui mono mbere Purity tuge mantu jegie ana kwegwo ngugi katuge gwe uri otigiri mwana oto waku lakini nandi ukamweja ngugi nyate kinyetie gitara guita jacio utuira tayu ikana ga primary kana gwe ngugi ingi indito bwa mbere mwana ore mujukita mwana waku no mwengo gire okona ete kumumisha nagwe mwana otumirwe kinya gwe kwathika nitui bwa mbere ukajukia tene ka ukuthura ugo kinyoka yego indi ndito atia we mirite nagwe gitara nyuma mwathani agakuria na njire imwe kana ingi kogwo kaigwo kinyirika lakini uri ogutumana nwe tukuga nagwe nethirwa akitirita mwana ucio ta mwana wa Purity no ntuthaira ukethirwa itirita kana ikaije bere gweru mbua pengine atina ngina atinethe nago na ndire omwere ntoto cia ngugi cia gwita mbua pengine kinya kurithia na baku te batumaga ende kana ntuti gaku ikoga tumaga ukerigete mwito ne gakarithia na gwije kana gakari ko kariski no ntunaretere kurithia kwina baingi nya bainao pengine kana kathangwe na gatiumiria kwija gukwira kige atuma tuga kabere ara uria ugwethira uria kwina ana baba nikenda mwana kinyeta kathangwa kenda akomba gukwira ari free na ugwe no ntu ugo gwethira wijage gitare onde gwijite kumutetia atiumiria gukwira akare gitare onde ari shy off kana akigagwa atenganiri gukwira mantu jaja no ntu nyote jajukia jai serious ko nandi mwana ore kamubindi atonye thinene kinye kuthulumiwa nuntu ate kumba kuona wakwira ko nandi kiria kiri ogo wina mwana oto waku na injarene ciaku ari make sure ukumuthithiria mantu jara ukumenya kinya Murungu ari iguru matune na kuona na nako kutharima nuntu bwa untu buria ugwe ukuthithiria kana gati gaku ko nandi thaira ukathurumu na leo kinya kitharimo kiongo uguta kinya kia ana baku ko nandi kiria kirio ugwe menyera tunsa kana kakaja gaku nuntu go witikiritie kwithira winako deko kamenyere na gete na mbere kinya kona ko kugwa gai comfortable na kaigwe kai free na ugwe nikenda gakathangwa gakomba gukwira ko nandi Purity ibo bwega muno muntu akemenya ira kwa mwana uria ngugi iria kuona icio cikumufaka na ngugi ta iria omba kwa ana bawe kiri kana ke freeness kana nitukwenda twarire matuja kwa free na mwana waku rira wethirwo kiaririria mwana riria gukura ibwega kwethirwo kimwairagia nga mwana areterwe na ndege mberi una ntemamio kwa kumama azinimbigetwe mantu ngono cia mwana areterwe na ndege muntu etherwe pregnant okaigwa muciari akiuga kameretie TV ndeto je igwe kameretie something onto kada mwana na kinyeti of course mwana naenda kuerewa imbie kwendera nyahana ba primary ba secondary already they know and so mwana o primary akamenya menyata atibati ko lose her virginity atibati yani mantu jaja unyonto wamukirira ka lose yo na akeja kuria niki nteragwa untubu namenya wambira ugatania na ndaka ugatania na bieje utumbira niki no kwera the consequences cia kwithirwa ngitania acio mimbi na ndo mbira ukona mimba menya ntikumenya imbio na tekeja ija nato ekweja ija yonto de mwana na mwana nya Biblia na andikinde tene nda chiarirwa ndi mwana ndeta mitere wana ekiwana and so ntiku expect ndi mwana ethira nkimenya na to generation inge area muchiari abatikwira mwana uria kuri ibobu ikana ikanywa gako mbere ma Purity twire mutegeri ugoro bona arua
ana ibamenyere mantu ja maingi mono nandi kinya ana ba primary bara baingi ibayente to imwe nande ko mantu ja kwira muntu kana kwira mwana ati kana gakeja nande geanga kana agetire kugurwa ngubo please no kana agetire kugurwa sibitari fulani aja era mwana uma ba mantu ituko biyo tekibyo tuidana nonto nuje nyomu itha kaja menya jachwa naende kumenya imbio yongo na nata kukarakarakwa adiria mwana waku wi mwira nteto kimencho ukamuitha kenda komba kumenya na amenya through ugo akamenya na the right way lakini aritano ne antu baome omba gwitano na njirete bui kou mwana mwire ni nonto umwire kimencho umwire ni kinonto tikwenda weta yani okumukania gwetania na bieje kana na thaka imbie gakarika mwana ojo noe wa boys na we mwire the same naero saindi ingi wasetha na bago akarwa una o kethiri wasetha na thaka omenye ukagia uno no te kithomo na we withirwo kimenya gwinya agwikire u umenye we muthaka ore akenderia na kithomo kiawe ugo igoka gitate ukaaga kithomo na ndiko u era mwana weru umwire imbie gakarika nikenda kinya agitania na ana baria ethirwo agitania na bona njire ume no ntu tumba kwira mwana ugetania na aturi ate nandi kinya gukaria kuria kwana muno ate no ntu bwa kwithwa no ki angana baku batiumaraga anga bate apana ugakania mwana aikinya ria gwita university mwana ore ageta aumare nkuruki kinya university retire ate kana nontu nandi igirwa kuthauka nontu atura ai minyororone ku nandi nontu ina freedom irio rero kaigwa mwana netere Koinange street nontu anto ethira Nairobi University ara Koinange street yari niki mwana ora inande ona freedom uturo omwingirite ana baba ibetikirwo gwita na ara youth ibetite kenda bomba kuinteract na bangi iba etikirwo gwita na ara Sunday school betaga kwina kithomo gia ntahanira na mugambo ana makanisa ja organize manto jaja na ari iba egorutha iba rirwe camps mbesa iria cia gwita camp nikenda bakomba gwita no manto jaria kethira kanisa yendu ete organize manto jajau then ikwithira kwina meetings ciana ja baba kwaririrwa nikenda mutegeri batikaure ana banda kaiba batikulitanwa na ana bari nyabo batikwa cancel nikenda kinyabo bongwa bamenya mianka ina kinyabo akarania twakarania atia twakarania na ume atia nikenda utuogatera ungi kithomo kou purity mutegeri na menyo gorobwa na aru ati ana ibabati kwithirwa bagita na wamanto na jake bakira wamanto kimenjo te manto ja kwirwa kime ituko bi ana babati kwirwa anteto kimenjo yani ukera ana chararuko ukiumekanagia migambo sindio kenda komba kweregwa imbio yongwa umutana mwana ore umara ome akombokarania na bange bogwega na kinyegi tara muisho akeja kwithirwa akimenya ati mami kana baba atankana yonto bura no thuku kwebio agiraia kwe mutego agiraia ngwakiriju nyoma mam na mugambo jo munini ntu mathaje twajogire sana ndingenda wariria ari kidogo ndaka ari ba secondary na ndinkwenda barirwa nyontu kwina kaeji kethera wagagikinya adolescent ikaunikara na mwana mware atethera wakimenyaga akona jaka kugorwa ikuthongi agata skuru akagatikana na skuru akairwa katuga akairwa na nyawe akienda kwairwa nontu nethera wa elimu chiari na acheri baba orota acheri bangi tutige akuga ikatiji kuritana ana bawe bwega mucheri twenda of course mwana wa aura and so akaigwa ona nandija uria nandi kuthambia kanyomba kau ka single room kana karingana na kuruga ugoro na rukiri gukira kona manto ja thongi nonto kiongo kia wiki na wanonyi mam ndengenda waria untubu kweka sana purity mbire ana baba bari uju especially bari
bari wana youth baba nene bari secondary kwire atiri kugura gukeja tiga kugira mantu ugwe thoma mbere ma wetikiria gwairwo wagitakana ugwe igwo karusi muthako urendere kwa unandikira kirio tiga kwenda kwairwa thaa ici wita kuruka kanyomba karia kinya kithio geta ukathambi wone ura kathongia anga sijui nini twana twambiria kwija ugo kambira ukaringwo kinya komoni ucoke onara konya kwe na kana gaku kamatete na umenye ugeta gwata kithomo na pengine twirito tena muntu kinya ugutigira ugo withiro tayari no terero egita na kithomo giaku kiurire au awega ugo etikiria kuthoma ukenda kwairwa muntu mwiru kana mutune ugo thoma kithomo giaku ita college gwata kosi eku iri ugatura kurira mwanka gutirio kethire ni university the same na thaiu igita ria kuria kinya ria kugurwa na wone muthako wo muthongi no ro ukwenda thaiu wina kaugi gaku na waina kaugi kagwe bukagwatanira na bukagurana na bugatura maisha ja mathongi indi ukenda kwairwa gwe utigwa na kana bwanja na muthaka uria wenderea na kithomo nontu nande ugwe you are going to be the loser no kenda kwa rusa kinya ugwe wengwa kaba wiro ni kumetie imbuga purite mwana obwari na bati kuringa ja the risk kabisa ero kara ikumetie sana ende nabo bandaye ugwe bagacoka gukatha bakiuga ukweli nombere kuthira skuru ria bange bairirwo baragitate baratigira nande ko ugwe kasana mwanka uthire skuru wandikwe wena giaku utote aria nao wena gakwe utote aria nao kwa ugatega ireru ibarakuririre ru bakagita bikathongoma ai na binthaka bwatuthiria na kwira tomarachi twaringwa tiga ni u na thai wegurirwo imuciari ukorirwe no muciari ugura atina inyambe cia kugurira ari gurirwa kagurira ciendene nako no ukwenda no otegete no ukwenda kuthingata akugurira kandarumonta ka 20 ni ukona ena chionda ukero wikwa outing wapi outing yu wikaura nawe especially now that itwitite Christmas uka promise anga sijui thigunku anga sijui ngwiki out anga sijui nkugite nawe weta urire au na wati gwenderie ete university omugwetera mwana no were ka ugutega u na rutere una ndikiria kirio be very careful iria rimwe my friend ito muthaka etera university ni u ataria nawe kaira akaria bara beguru bara bathirite university ibo akaria abo na ibo akagura ugo atigire atana kana ri murubi agagutega gukuruka jeka nyate kuizi menya ate kuizio bas mami topekere very nice ngwetekia mwana na ngina kana na ethe bakumba kwithira bakiere na jau jange of course ba dadi bethira bakiara iria boys egite ririria thigunku kwithira bukiga naguo muno ugatejaniria a boy kinya wene kenda kethirwa akierewa wi muciari omukuru nontu twe women tutize imbithe mathuganio na jamen thai muno tuthukie tunawapea umama nkau ibwaga sana mama nontu bwa mataro jaku ja mega may God bless you ibwaga sana mutegeri wa Wero TV rietombeto wa Purity Nguta tukari na twina mama digital tuthiririe mubango jetu au tukona na ntukwi wingi